مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا Saudara Alon, kesempatan pada kali ini kita sedang berada di masjid, salah satu Masjid Agung Taqwa. Di mana para jamaah baru saja melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Taqwa Kutacane, Kabupaten Desa Tenggara. Para jamaah sudah mulai meninggalkan, saya akan melaksanakan nanti